Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ayolah orang ini tuh. Orang di dalam aja guys. Tuh kan, ayah lewat tuh. Ayolah. Ya sudah ada ayah tabrut. Anjing canting. Oh, ini ada anjing. Kumaha kan. Dak ada. Kudu dijalan. Oh, iya pangawekan ngahit kana hulu susu bang. Anjing. Aja. Udah deh. Ayah. Apa? Mana? Sisa kamari. Anjing, bor F gimana kamari bang? Lah sudah gimana? Boga teh udah gitu teh. Udah. Ya. Elah oi. Gimana nya nih, Kang? Oh, oi. Anjing, iya nih tah, coba oi, udah deh. Ada mah. Iya ditunangkan bininya keris gitu. Kebetulan aing wae. Posir wadah anu gitu teh. Oh. Bagus, botai jadi cangkeng nyeri ya anjing. Korek aya weh. Korek, Iya, aya. Ada coba. Bagong botai. Iya, bagong. Astagfirullah, kebetulan dia kabeh. Baiklah. Pakai sok leungit wae aing mah. Aduh. Nadu kieu tuh sok leungit wae. Oh. Iya pokona aduh. Lain set. Burung bagong korek teh. Sudah ada ya? Oh, ini. Kemana lu tuh? Rangengan ya? Ya. Itu. Bor apa yang digumahakeun? Bayar. Bos bener. Mau? Ya. Ini sih. Aduh, udah. Iya. Bro. Kurang gerung wae sia rek mana nya kehet. Kos tarik wae motor teh sia mah heuh blay. Oh, aku motor gitu patut ki. Oh, kos tarik wae anjing balap. Sini bos, senggol dong. Goblok, bebas dong. Gimana gua dong? Mau kemana aja? Bebas. Fiction, balapnya ngaing. Kayak kawan ini wah. Anjing teu apaleun ya. Lagu we si anjing tadi kos tarik wae motor eta gua. Bah, lain. Heuh? Karungan wae atuh anjing jelema teh. Teh karungan. Karungan ieu mah karungan. Karungan heula. Ayo tuh, kawan ini wah. Balap ya, balap. Si patah dia. Tong balapan tengah poe si teh ieu teh pamali kehen bisi nyuksruk sia mah. Pamali, ayo lah. Duri ge nya naon ieu teh. Bahaya ngajak nu balap teh. Anjing kontakna, cocok. Rot. Tuh, nah cek aing oge anjing leungit, balaga da si eta mah. Susul yuk. Susul. Lah, susul. Anjing bangun. Itu bangun. Kaki lang gua kata dia nanti awak sakit pegang nih kok kampung. Mana nih?
Tolong! 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 Woi, yo, anh đang hấp tolong! Tolong! Wah! Anjing! Kunyuk siya! Goblok!